Abisha Ɛdɛ Asante Mampong na ye Sunday. Formerly GN Bank if you any muhanom your Ɛdɛ Wato'S joint. Na emrante ho ayi kwa at your Kings Club. Na nansen send you see pim fufu bi wo joint ha no. Last week here will be this weekend so asade ataso and fufu no ejina mu no. Na obehwe yen kwan a ya bopa chale ye wo ye fish kwan and afi ya akokon kwan ya chese ya you anso so are you ready? Are you a year ready na say enam na say yi free mu kan ketesi papa tabi papa tabi en wo ye nkwan ye enti you so no bon kwan ne sa no yi nkwan enam no na wo de asi ba bia enti ye si hodom no na say wo sa amanfo twen fufu no ekoso enkwan so sija so enti wo sa amanfo twen na eja ye paye no kakra so ati ase enti enupam no mu ano na say akoye anigye enti fufu na ye ready empanyifo e wo ho enche yabogafo omo na eti wo no enche bi beko CID ene ni nua so ne siwa omo die Stivo no ena afi muba kwa muba we eye DC CEO Lekok kwabrata wia wone abrika ene to no ona na tiachi no master kri onso wo pananum me ba ya na papa tabi se me fa wi amra na se me fa ma wi a papa tabi twa me de tum kwata so de gina no Luka Tony opra enso a wahwe ne de awie bonso aguso Luka Tony wa fili guess yeso eja won betwa mu anti age ene wo mo maka ho nyina na afi kuntunchi ladies isampanyufo no star masika extra enti me hwade e kono na am se da bi me so se me gima yo anti me na me gina ho no atwa hyemanum no hyem kama ko na ma anye fast anye me dia fufu no be manasa na fufu no feeling kwanti kura no ba bia obi atumi tena no adidi fefe kama so ati ase enti ene de home Mampong